Kurumzari SKTV yang berpunuputam nokcheri ay Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through past, present and future of Manipur. Geneva gi Palais Wilson da pangtuliba United Nations ki Human Rights Committee gi chamaga nifumatu isuba session haukiba July gi tang taraga mga amadi arang tang taraga taruk tapung ohum gi session pangthui. Hairba session asigi ayuk ki angan bagi session da ko civil society organization mayam dagi Loba briefing have tare hariba briefing atuda koi Manipur gi HR Human Rights Alert amadi ifam represent togduna oja bablu loitangmam na Manipur da APSA gi mayokta wafum khara thamgi APSA si koi UN gi covenant ka chana dabdu makhal ki lo ama khangni ma si lokthong nogi tamakta thabak paikhat pi haibna chingma taksan gi bal loina na Manipur da mi gi tang 2023 gi ngasi phawba leptana chathargli ba human rights violation mai map tare Manipur gi violence sin number moiraga masi number moiraga yum kayama hadi koi temple amadi church na chingma mayam ama yauraga as many as 12,000 gi mathakta mai chakraba 60,000 people displaced torugla ba 230 people sihan khraba dum laba thokdok asi masida lotion benu ga damakta lenga ki maike de gi thabak si paikale hana lawu targa solution mangam duba micham yam asogapan ana myam yauri ba si gi damakta UN gi maike de gi masi lotion benu ga damakta lenga aktar mani India lenga aktar recommendation PBO haibna chingba wafam sing thamgiba lere madugi matung tarkuda koi nungthil gi pung ohum gi session adu ngarang gi pung ohum gi session da India gi maike de gi su wafam mayam thami aduga tongan ba human rights violation gi matang sida lakpa questions sing address the we koi India da gi chakhiba representative mayamna aduga koi solicitor general of India na tongan bi issue sing gi human rights violation gi matang da thamok matamda Manipur gi matang da su thamok matamda wafam khara lai wafam sing ase kitang disturbing oi wafam haiba tare number 1 hanjan center na so hair ga lairiba Manipur gi lairiba violence is an ethnic conflict akoi masen hai kalu masen phuna dana lakba du makhal gi conflict ni with a history spanning into several decades decades kayama chahi tara ama kunambagi history leiba du makhal gi conflict am khani and some incident took place in the recent past how kiba numit kharani matam khara asida irang khara thokchaba khaktani otherwise this has been happening for the last many decades habagi wahmni thamgursi decade ma suma makhal irang thokpa lakpani handa khara thokchaba wani habagi amna normalize mong man wafum da thamkiba adu gi hana normalize man ba mong makha tarpa haiba targadi the last election lok sabha gi election april ga tang tarag mapan april ga tang kuntruk ta phase ani thongna Manipur India pom gi pangthok matam da Manipur ta phase 1 phase 2 da mikhal se inner amadi outer gi pangthok re hair ba mikhal asida koi voter ge turnout se there was a huge turnout yam na mi mayam thola vote hada nakhi which clearly shows that there is normalcy which has returned Manipur da normalcy la I have some aduna takchere have gi wafum phongdu ki have tare aduna mamang ru so koina question hangjaki ba lere discussion da and interviews ta lenga ta hangjaki ba si election sin ba sin mar moiraga Manipur da normalcy la have un namgi dangte election se silai bra otherwise 1984 da lok sabha mikhal pangtok chai matam da Punjab amadi Assam da sum makhal gi violence aun thopuna mar moiraga mikhal se ye thoki 1985 to mikhal pangtok ki have tar chahi ma ye dharaga mogi solution natra mogi agreement sign tawnar matung da armai tawdra Manipur gi su tangdang mama khang matung mikhal pangthok yadabra hana hangkibu wahang na jingba lere aduna Manipur si normal oire normal si hale habu no gidang mikhal pangthok kibra habu wahum duni hari wahum do bak ngarang si koi solicitor general of India Tushar Mehta na hari ba chama ni fuma to suba United Nations ki Human Rights Committee ki chama ni fuma to session sida phongdo ki wafam na habtare aduna lakchen wafam di normal si return tawre hai si karai da lai bino is this a joke aduga seriously hari ba normalcy se labra habi wahum duni 60k people 60,000 mio se displaced orgalerini they are living in the relief centers without privacy without dignity is this normalcy Maitais from Churachandpur Kangpokpi More and other peripheries can't return to their villages my masamsa ki khunda janmangamde cookies can't come back to Imphal Valley is this normalcy Maitai can't cross Awang Sekmai Yangang Pokpi in the east Palel in the south Phagak Chawika in the west is this normalcy buffer zones divide states into two is this normalcy CM's advanced convoy team got attacked is this normalcy 2 assembly sessions already held adukal session amasu July kunthama thuidagi hogodore 10 kuki MLAs couldn't attend huju phawda saruga bangamdri is this normalcy Tushar Mehta na thamki wafam dudugi ona tenab to Manipur leise adu kamaina normal oire hari beno school college kara hanga office kara karga vote bang thoga normal oibe yagadori bra habagi wahang duni wahang sigi matang sida khanna wintum tangasi koi student election dal lebiri ahamata da international peace and social advancement IPSA Manipur gi
Working President KHURAIJAM ATHOUBA hamtada ATHOUBA taram nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us United News of India UNI gi Bureau Head Oja N SATYAJIT Oja SATYAJIT bu taram nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us Dhanamajuri University ke Political Science Department ke Associate Professor Dr. ARAMBAM NONI Oja NONI bu taram nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan bsai ATHOUBA dilak jaga ATHOUBA very recently ATHOUBA su Geneva da chalaga कोई UN दा वाफम मैम थमूब ले रहे मांग चाहिए तो थमूब ले रहे हैं बता रहे अतो गंगारांगी लेटेस्ट एडिशन से लाइव वाफम there is nothing new but in the कहता रहे माल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अमदी थमी नॉर्मल वेरी है बगी मोंगा मा पार्लियामेंट जो सी के माना वाफम से अदुमक थमी है बता रहे कमाई थमी भी गंगारांगी नत्रग नहान की नुमिनेनी के सेशन सिदा मणिपुर की मतांग लाइव वाफम वजा बब्लू ना पुष्ट तरंबा अरुग लाइव आंसर है बता रहे सो मसे नॉर्मलाइज तो ये ना है के तो रिपर कमाई थमी भी है मणिपुर की ओके सॉरी मणिपुर की कोई की कनोगी मतंग दा यस यस मणिपुर की कोई की इशू सी मतंग दा हुजिक थोइबा करंट क्राइसिस सी मतंग दा इंडिया गवर्नमेंट की साइट की मोगी रिप्रेजेंटेटिव ना यूनाइटेड नेशंस की फोरम दा कमेंट तो वाहाइगद्रा और स्टेटमेंट पीबसी ngarang gi siga ani shubane right nahan mamangi akoina saruga jaruba sagi 56 session do UNHRC gi 56 session sigi han ba chayol da madu aina ningjang bada June gi tang 19 oirang bada male June gi tang 15 de hobane aduga July gi kano pho to bane 19 pho adu kano si hujiki June gi tang 19 oirang bada male maduda India government na moi gi representative na kano da UN da thamba session da मोइन हाइखिबसी मणिपुर दंग सी थोइबा इरांग से मसी 70 years of unchecked immigration from कोई neighboring countries तगी अदुन मरम ओइरगा थोलकपा कनो नि इरांग नि हदन मोइन स्टेटमेंट पीखिबा अदुगा अदुगी फॉलो अप सोना कंदा मु इंडिया की पार्लियामेंट की सेशन नमुक लाकपा कांदना इंडिया की होम मिनिस्टर ना हाइबदना मु मेटेगा कुकी गगी सी इंटर इथनिक clash ni ani sigi marakta madi prime minister modi na hairak padana mo handak ki thoi beirang si ahan banate mama haktak ta siung base dum thuoga lakhrabani ana adumaina mo adum da ari yam localize oba context ama da mo moina issue si describe ta no honarakpa aduga international platform da chakra kan na sagi pura hekta load padu yaroi da bani na adugi khara ka hetare हाई बद पक्चबा हाइगद्रा नतर मोइन लोट पद वागदबा एरिया खर दुदि मो अदु जुम पुथोगा मो सोमदम हाइबा अदु गंगरांगी सोलिसिटर जनरल ना मो हाइरे इसिना मंदी अदु ददी डेलीगेट्स मयाम यावरि मयाम दुना मेंबर मयाम मना कमिटी मेंबर मयाम मना सर्टेन क्वेश्चन खरा पिन पॉइंट तौरगा लोय हंगा बनिना ही हैज टू रेस्पोंडेड इन एनी हाउ खुमदे आदबनिना अदु खुमकांददी सागी इंडिया की मागी कहता है मागी रेस्पोंसिबिलिटीज to sagi secure the human rights maru in a particular reason sida madu utna na ba madu proof tawna na hona ba da yane yana ba pangai da haijan ba machin thi ba gadra pangang ngangjan ba yaure hai tare mana ngangi ba mana thamgri ba wafam ji raj na panbi khri ba mayam do hai ba wafam sing si mana ngangi ba tonji yeng taraga di aina khan ba da moi UN gi forum ji ba mo seriously log do manjala kom yaure adi काइसिनो कई तौदनो अदुम मयाम ताब याना कोई अदुम खर खुंगल लोरे अदुना अदुम अदे मनी अदेगी यूएन की फोरम सिसु अंडरमाइन तौबा एज वेल एज मणिपुर की मियाम सिसु उसिता बाहायगद्रा अखोइन थु खुसोम दा दुम याना याना खुंजनगल लोरे मणिपुर मिना करिबु का खल्लु दोनो सिदा ना हायरगा सामना हायदा इलेक्शन फजन माइ पांगना तौकी वोटर टर्नआउट याम फजे अन इरांग लेइत्रबगु मने हायरे सी it's completely mocking the people of the state miyam na election da yauri du di hudik lei ba regime jina tawri ba pochigi mayokta being a democratic country election is the only place where people can respond the discontentment or whatever whether you are satisfied or not satisfied election is the only medium where you can express your opinions towards the current dispensation adugi du khallaga mayam na thoga vote pigri ne ba adu da su ruling kano du gi ona taina bada yaning da bagi vote nga ta pi ki da na to win ka ri na tro so election du na pi di ba message du di it's a very different message adu moina adu gi election du na pi di ba message du gi ona taina ba
kaya tare reading ama puraga aduna mo international forum da aduna atopa definition ama pisalaga tawbusidi India si yamna kano oiba yamna deceitful oiba character ma international forum da tawbuga magi on home ground da utpa ka character ani si manadana yam lamchat manadaba lamchat ani chatlaga chat papona ma yam chawna yawbra haibasi akodi yamna chingnaba pawe na man thamjai okay chil ani luang ba hai batare sondana ma thamba sondana ma thamba adugi wapam mali hai bagi puchel sengdabagi mami khara de tari hai bane dubu rang is only hari wapam mani hai the Manipur se ethnic conflict ki history le rahi hai na hai ba khak aduga election panto gibs number morga normal where hai ba sikak na tab to wapam mayam se thami Manipur da rape case sexual offenses mayam ma le re irang manung da hai ba si madu achum banate madu generalization ni habi wafum su phondo khibulai aduga hariba mayam singa si sexual offense khara dilai hi aduga pakchana lai banate habi wafum phondo khi to sar meta gi mai ke de aduga government SIT semduna yam phajana thigali habi wafum su phondo khre aduga loina atop thoiba atai rape case na tab general violence asigi damakta 42 investigation team su constitute tawi madugi officer sing su Manipur ma panding akta gani ngasigi kanu se laitana ba bias oi harak pagi complaint se laitana ba aduga makha tan phondo khibse central government na कोई सेंट्रल फोर्स मैम कोई एडिक्वेट है मोर देन एडिक्वेट मसी थाजली स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अमदी स्टेट पुलिस पु असिस्ट तौनबगे दमकता हैदना असिस्ट तौनबगे दमकता थाजली हैबगी ऑफम ने लाइसे दबु मणिपुरदना मदुगी ओनतेना बता कोई स्टेट की फोर्स सिंगसिना मथो पांगथोप ngamjadabagi mong ama aduga center na matongana tawgi ofam lai masi ya neutral force te hare ne mating pangada bakangu sina aduga mo recently BSF की कोई हाना की फॉर्मर ADG ना ngang po apam ama su hai batare adum leire aduna masika loina na कोई सुप्रीम कोर्ट ना कोई जस्ट ओंगी कमिटी से हमना रिहैब अमदी रिसेटलमेंट के दमक तसु याम कना थबक पाइखल हाबन सिंगसु थम्मे हाबे तारे मसाई हाइजे खिबा कोई मणिपुर द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री में लेरे अदुगा कोई इलेक्शन पांथो जन मरम मरके नॉर्मल ओरे हाबे सिगी मतक हारि वाफम खरस दमक तमे हरि ह्यूमन राइट वायलेशन की चांग दो मयामना हाइनर रिव्यू तो की खरा हंधरे हाइबगी केनो से उन नोशन हाइबे तारे मदु मसेर फोंदो की माले दुबो मतम खरगी ममांग इवन मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सु क्लेम तौबा कोई UN दा इंडिया के स्टैंड थमग्रे Masai atau pun sudah mikir bah increase influx from Myanmar se namar mereka Manipur se crisis se lak pani have you from kogi cities tiagi na phondo ki bazu leire have tare adu bo hari wafum dugi kitang tayo na bahai ka terang handa kisna mo aku imasen puang khana bani have wafum omdi thamai ujar se tajik mai thami be kado raz kogi hojiki Manipur ki situation se da akoi ni yeng ba akoi na hoji pham ga yeng se Manipur ki manung da gi ne masi akoi ni yeng se Manipur ki manung ama India की मनुंग दा मा अदुगा इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मपान की मीना कमानी उई है बा यामना चाव एंगल अमा होजिकसी अखोई की डेवलप तौरे को मसी डेवलप तौरपसिना अखोई की मणिपुर की हाइपेतंग थैदोक चरगा को मणिपुर का नागा की सी मूवमेंट से दा अखोई की मणिपुर दा यामना थवाई यावबा न्यू खरा थोले हाइदि मणिपुर ह्यूमन राइट्स बैले तौबा अदगी नागा की नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स सुमाय तौरपसिना अखोई मणिपुर दा थोइबा मयाम से इंडिया ना ngasai athobu thambiki dumain akhoi ne sida ngangi ba tori ba akhoi awaba se India na kya usitaba tabidaba sakuchu manadab ne som the eastern sector da leibani na kya thoi bidabdagi Manipur da leiba praja mayam sina atopa platform ama UN da adu international forum da yaunar bu honar ko se masigi si akhoi gi achoba achievement amani haiba simai thamjage atoba na han chalaga ngangbiru ba adagi bablu na ngarang akhoi gi fourth periodic report sang akhoi gi thambyo se masigi importance se karayam da gi hai matam da akhoi se after 27 years Indian report pi yone masi nisang jab 1997 da sigi mamang da sigi particular human aspect matang se masi jam matab committee of human rights ki मतलब तो कोई हाइपेट इन्वॉल्व तो जी को कोई की तमो सुरजित ने अदगी बबलूसु माना कोई मतलब फेक इनकाउंटर दा तो की मैं रिपोर्ट ना पूरा का UN दा पूरा का 1997 दा इंडिया का अचो फाइट अम तो की बसे मसी की मतुंग दा हंडक किसना फर्स्ट टाइम फजन सिगी मतंग दा खना बसे अपॉर्चुनिटी फंगे हाबिसे थमजके अदुगा सिगी मतंग दा कोई की पृथ्वी दा लेरिबा कोई की ह्यूमन राइट्स इन आफ्टर वर्ल्ड वार को मतुंग दा थोरपनी को तम को डिक्लेरेशन थोले अदगी इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स मदुलेरिबा अदुगा सिदा खुद खंदे मैमते इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स थोरप इशू ngakteनेब मसी सिदा खोइना मसी दा खोइना थंबयाबसे मणिपुर की इशू दा UN दा खंदबसे सिदा मणिपुर की अखोगी चलगा ngangu भाइबसे हेक्टे ओय याब नतेब अखोगी एक्सपर्टीज चंगी चही कुन कुद्रागी प्रैक्टिस चंगी सुमाने चंगा ngangu बसिना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6ꯀꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯝ ꯔꯥꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯨꯁꯥꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯒꯅ ꯕꯦꯡꯀꯇꯔꯃꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯄꯔꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯖꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯄꯥꯟꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯆꯞꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯁ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯗ 2015ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 2018ꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯝꯒꯦ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯗꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯇꯛꯊꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯇꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯐꯔꯦ ꯔꯤꯖर्वेशनꯗꯤ बिलदि पास तौरे इम्प्लीमेंट तौदीसी कहीं 2029 येथुइसी करिगिनो काइना हंगकपदा मोइना तुसारना मसी अखोगी मतंगदा अखोगी कनो काउंटिंग कोटिंग लाइसेंसेस अमा लई मदुगी मतुंगिना अखोई तौगे तौबनी काइना माना अदुम फजना अदुम खुमना खोता तौएबा अदुबु मसी येंग मतमदा मसीगी इंपोर्टेंस येंग मतमदा इंडिया की ऑफिशियल चप मैम दु लिस्ट येंग मतमदा अबाउट 30-40 से इंडिया की टॉप ब्यूरोक्रेट्स यावरे एजी मसा यावरे सोलिसिटर जनरल यावरे अदि मोय मासे पूरा बेक तौननाबा इन टाइम कदो टीम अमा एडवोकेट मैम इंडिया की बेस्ट एडवोकेट यावरेबा मसीसिना ताकपदि सिगी फोरम सिजा खंद्रि मैम से मसीगी इंपैक्ट अमा लाकनी अदुना सुमाइना चलगा थंबिरुरिबा खोलिबा अखोय एप्रिशिएट तौसी अदुगा सिरा तकबा अखोयना थमजबा याबमना अखोयसे याम कूल डाउन इसिंग थागा फजना नुसित सोर होंदोगा अखोयना तौबा याबसे इंटरनेशनल फोरम कई तब है नेशनल फोरम कई तब है स्टेट फोरम कई तब है है हजिकी 3 prong strategy एडोप्ट तब है थमजगे 3 prong strategy मणिपुर नतब इंटरनेशनल प्रेसर से मरू चकदब अथौब चपीबको अखोना सपोर्ट तौर मोद बैकअप टीम दरकार चपसी गांगीबसीदी 3 minutes 4 minutes 5 minutes खत नत तौबको तेनब 90 seconds ngang yam tien ba haidi yam choice word se akoina se wakoi subada nation biribagi kano se sungai lite ba aduna whole international body tarka doim aduga se pham bising se aduga si loi loi ko matam da recommendation na lakane ba haidi si se hojik lore next week tadi la ane ba masigi recommendation je la ko matam da masi na kyam china maru oi ke hai matam da ma hane ge chahi kun tere ki mamang da la matam da suwa la khidar matam da madugi matung da ne aspa ga sil moina takhai rei se aspa se akoina adugamna wai मी अमबू हाथ याई अदगी कोर्ट सपोज राज गाइगे से खटना रेब राज आइने याम फुरेब अदुगो राजना अस्पाद यावरिसे राजना कोर्ट चक्के आइगे अयाब यावदि यादेब सुगुंब क्लोज गा हपचलकपसे इंटरनेशनल अखोगी ह्यूमन राइट्स की लॉ से लोइना वायलेट तौई काइना हाने खोगी मदुना अस्पा से पूरा लौथौ का हैबगी ngarang डिस्कशन सिदा याम फतना यावरेब अदुना आइना सुम येंग जमतन मसिगी तुंग तारकपदा चलगा अखोई ngangbiriba अखोई बबलू ngangbiriba अदगी ह्यूमन राइट्स अलर्ट की अदुगा यामना मरु ओइबम अखोई अतै अखोई खेनदब अखोई विक्टिम मैंगी वॉइसेस अम यावरिबा आइदि मी लिसिंग अमगा चौवा का यामग्र पोनी मी अमनी नते लिसिंग अम चौवा चतुकी अदगी जीवन रेडी कमीशन की अदगी मोइटर की सुप्रीम कोर्ट न तोकी मदुगी डॉक्यूमेंट मैन पिसलगा मदुगी नैनरपसे मसिसने इंपैक्ट अमा लागा अखोई इंडिया दसु मणिपुर दसु प्रेशर पीसी नेशनल लेवल सु पीसी इंटरनेशनल लेवल सु पिसलपो ओइसनु अदुगा मणिपुर की क्राइसिस से अखोई मयामदा फजना चुंथोकनबा अचुंबा म पीनबा माके दु होना सीने ओके मथंग जै उजानोनी लाचम उजानोनी कोई रिकमेंडेशन अमसु लाखिगनी हैबने दुना लाइब हम दे रिकमेंडेशन अम पीबी हैनसु उजा बबलू नसु आइरिबा तांग 35 गी अयुकी सेशन सिदा दुम तक्सन खिबदि लेरे हबतारे अदुगा तांग 35 अमदी ngarang तांग 3 नुमिनि की पुंग ओहम की पुंग 3 की अपुन सेशन सिदा मणिपुर की हाइबो वाहि से मणिपुर हाइबो वाहि से मयाम सिन कलेक्टिवली हबतारे क्वेश्चन हंगबदि याउना पाखुम याउना 13 times पल्ले हैबगी हैदि अतै कीवर्ड्स में हमदगी अतै लेबाग नतर अतै जेन की ओबी है एनी अदर इंडिया की लमजिंग पलक मतमदा मणिपुर से नंबर 1 दाइतारे 13 times पल्ले हैबो हमदने दुना मणिपुर की इशू सी नॉट ओनली मणिपुर खक्तना तना इंडिया वाइड खक्तना तना कोई इंटरनेशनली ग्लोबली ओइनसु मसी यामना मरु ओइबे शो मदुम ओरपगी ममी दुम तारी अदुना यूएन दसु तोंगा तोंगा लेबाग सिंगी म्यूसिंग क्वेश्चन तौरी है तारे अदुना तसेंगना सिगी रिकमेंडेशन
lakpaduna any effect tawgadur natra ngarang pakum pibada koi Manipur si amna normal oire sidi mahadagi dum age all decade long ethnic violence adum lakchabani and recently very recently in the recent past some violence occurred habagi mongda yamna normalized to we mong the phongdo kre batare adu targadi any recommendation pirakpadu ngarang pigi pakum du da ani sigi khenaba thoidona leidong man da bra impact thoina lerwing khambir kwai thambiu ya thank you Raj yan han bada ngarang gi solicitor general na thamgi ba statement si aigi oina di Prime Minister of the country na Parliament da pigi ba threat adu da thamak pani haina lawi almost content gi reflection ji mane normalcy si season akhi aduga recent decades da masigi wafam ji yamne tum perennial oina problem si ethnic conflict si Manipur toi thoi haibasi PM na floor da thamki ba dum yawi haitare adana solicitor general thammi siga PM na Parliament na thamki ba ni sigi consistency ma di dum lei aduma han bada adubu aina naina ning badi karino haiba matam da ngarang se aikhoi ge HRA amusu evam gi representative na thamgi ba sirei da wafam khara puthoi madidi international covenant mayam se akoi gi India da human rights ki lei issues ga international covenant siga conflict thoi haiba sima achobo premise mani ai maduranga le lak sike ani shubada aikhoi gi makhoina evam amusung HRA na thagat pa akoi gi written statement asida Professor Christoph Heinz ki magi UN special reporters gi report asi su palli madrid da aikoi gi reporters in haigi bado ai quote tawzara bada exceed those permissible under a state of emergency in the context of APSA haitare APSA da leiriba phibam sina maram oraga APSA leiba mafam sing sida aikoi emergency provision gi matam da leigedaba phibam dudagi hena sab tamthi ba saktam ama lei haibse Professor Christoph Heinz na haigi ba se aikoi gi evam amasung HRA gi representation se palli masina aikoi APSA amasung APSA gi oiba human rights sagona wafam si reflect tawre aduga ngasai rajna hangbiri wafam se aikoi na kharaga nei na ba yabse Bharat Samvidhan gi article 51 da international peace, international treaties, international covenants mayam se India se equally respect tawi equally follow tawgani haiba mandate amasu Bharat Samvidhan de yawi maram adu na ngarang HRA amasu evam na pi gi ba kaino sida Bharat Samvidhan da pi riba provision kharaga international provision kharaga asiga AFSPA ga conflict tho haiba sida yam kana emphasize tawi haiba tare masigi mari rena naina mamangi UPR gi mifam da aikoi haji solicitor general oiba mioy asina Switzerland amasung Spain Germany na chingba laipak sina armed forces special baza ki matang da question torkhum ton mahana reply khrapi ki reply sing do haigi basi armed forces special baza se Bharat ki mafam khudim ta thambanate it is imposed only in some select areas of the state of India in thamge aduna masigi statement jida aikoi na uri basi sense of extraordinariness sense of exception amakhak ki makhada AFSPA ji thambani haibagi mami amatai maramaduna malem gi miyam da solicitor general matam do attorney general oiba mali mahang haibi ki base aikoi gi India pumara thamba natabnina prithvi community ni yam kana alarm or is oibam thokti haibagi logical statement sida logically read to ya bum lai aikoi na hygiene badi masidai sida Supreme Court ki NPHMR gi judgment the 1997 the P bada su AFSPC constitutional way aduga security point of view dagi India da masi thambani haibaji haibi gre do's and don'ts kharaga adregi di hendoktana article 34 da amukta su Bharat kadai da season na kribano haibaji khangdri adu article 34 da India da karigumba mafam kharada martial law impose tawba yai aduga martial law impose tawba taragadi adugumba mafam da security personnel or government employees sing na karigumba human rights ke mari lena ba thabak sing the yauru ba taragadi makhoibo indemnify tawba security piba yai haina amasi yawi punam aksi yengaga Manipur da natragana AFSPA laiba mafam sida akogi masai akogi bureau chief na thambi khiba akogi armed forces special pass ke section 6 sida akogi prosecution taw matamda akogi minister of home affairs central government ge ayaba yaud taragadi hariba accused personnel singgi mayokta case lokhat pa yada bai wafam si hariba ivam amasung HRA gi wafam si yam kan pali adana akogi CBI na charge tarodana 29 cases out of 26 cases charge tobang ngamba SIT gi makada laaba case sing se da
Central Security Forces oblique paramilitary forces chenaba cases khudimактꯗꯤ prosecution toba sanction piraktre maramaduna case chatha bayadre haibi wafam amsu palli masina aikoi gi Manipur da human rights issue lakpa matamda state government gi state law enforcing agencies singsina makhoin ain gi khuthang gi thabak paikhatningba matamda masi deisida apanba ma armed forces ki special party gi section 6 asina pirabi mami mitai masi ke chamana problem si mayam da khanabada nainabada khanagado information amakadanga share tawzige madudi ngarang nahan oigado mali akoi ge Nagaland gi Mon district ta 2021 gi December gi tang manga oigini ne khali masidai sida thabak shuru hala pa akoi gi akoi air gun gumba pai ba akoi gi truck ta halak pa mioi khara akoi gi kaino gi army gi kaino amana group amana makhoi du lal hobani chingnai haina hat khiba thodo ma khalei adu makhoi du total mi 3 mu shikhi madugi kesu da mi kunthra gi army gi personal kunthra gi mayokta Nagaland government Nagaland police ne charge sheet tawi hai tare hai ba charge sheet tawriba case ji Supreme Court hujik leiri aduga masigi si prosecution tawge sanction order PBU haina hairuba sida government of India na hujik sanction order si piraktre hai bo form leiri haijaning badi akoi ibam amasung aichare na pukhaliba concern asi akoi gi armed forces special pass ki makha da leiriba law asina aikoi na state government natragana India ge civil criminal procedure gi matung ina akoi action loge haibo madan achoba prosecution sanction ji pirak tabai wathok si yam kana Manipur gi matang desu pokhale aduga hujujik Nagaland da thoiba thodok si mami tai hate overall ngasi gi akoi HR amasung kainona akoi ibam gi site pukhali ba wafam jida aikoi na yengjaba matamda Manipur gumba lepak tadi yamna relevant wafam khari puthoe aduga Bharat Samvidhan gi piriba akoi mandate Article 51 particularly haibatare masigumba amasung maruina ibamum HRA na pukhatpada covenant ani asi India da fulfill to phatre haibo from pali karamba covenant no haibadu dai buduri yaudi aina chingnaja bada ICCPR se amoram do mali 1966 da akoi ge fair trial pigedabni akoi protection against torture siguma mayam si pigedabni haiba wafam sing se armed forces context da khara ningthina indre haibagi wakat ama plak I haina haijani okay akoi maruina APSA gi matang da sukoi ifam amadi HRA na hauki batang taraga mangada amadi taraga taruk numini sikui India gi matang da India gi human rights violations matang da khana bane habtare madugi mangoi na tang tara manga gi ayukta HRA amadi ifam gi maikai degi CSU gili luchingba moina ja bablu lotong mona thamgi ba wafum singda APSA gi matang da APSA na piriba adum lo bachetheng violation human rights ki matu matang su thamki loina na hujik thoiba Manipur gi chahi ama hela irang asigi matang da su thamki aduna hairi bas Manipur gi hujik thoiba ongoing crisis asida UN gi maikei degi hairi ba recommendation si Manipur lengakta haidi khu India lengakta PBU habi yo humna singbu pali habatar du ngarangi Tushar Mehta gi gi solicitor general of India gi maikei degi thamki wafam ngasai ato bulu sabet panjaki ba central government has mobilized central forces in more than adequate number to ensure that they assist the state administration and the state police have of pali state police amadi state ki administration bu assist tawnu ge damakta mathau da badagi hiena bu koi central forces thazale koi arrangement haidi Manipur gi irang se content tawnu ge mayam thazale habi hom duni adubu masigi ona taina bada how given no mikrani mamang da habi tare koi former ADG BSF ki PK Mishra na koi news 9 da phondo ki wafum amada koi particular parliamentary force ama Manipur da koi kuki militants se kasu amna ariba link leba Manipur ju koina lera ba makoi se lokthok tripodi Manipur irang je adum laini habi wafum indirectly thangi belere loina na Assam rifle bo ero Manipur police bo ero and BSF bo ero hairu mayam se ma thok bolo toro lere moi ge ba coordination ama leiti habi wafum thambi adu ko sondari Tushar Mehta na hair city akoi assist tawnu ge namakta central forces mayam je thai habne du sona kanda coordination amta leiti ma thok bolo tong nei Manipur da di BSF so BSF na thokpa CRPF CRPF na thokpa army so army gi thokpa and Manipur police so Manipur thokpa gi thabak tawi habi ma thokpa tawri habi hum leire du di assist tawgada basing sena ma thok targadi Manipur isi se kraida loiseng gaduri beno adu ngarang claim tormi ba Manipur da normal si lae and madu reflect tawre kraida election da reflect na habi se masi adu masana masa self contradict na wafam phongdo men habi awrak mai thambi bi hojik ngarangi kanona phongdokriba solicitor general na phongdokriba statement singse masi we are going to take forward koi ji magi pochi loin court tawga koi ji makha ta na si pochi pursue tawgni hai tare karai da na chin thi jina karai da no
nang hai sina kaya yamna ground da kamaina masi reflect tawrige haiba pochi koi chapchana puthokpam di changi hai tare sigum base chumne ge koina ma ngangi de soire la le na high regulation badu hojikti koi Manipur da thoi birang almost 14 months and hojikti everything is now loin clear oi hai tare aduga hojik na hojiki PK Misrana phongdore bo wafam si it's obviously Assam Rifles ni mana hek madugi organization do paningdra su mana indicator is Assam Rifles ne se koi dum khange Manipur miyam na Assam Rifles se lokthok roi se koi irang hek horpa matung sugnu da state police ka confrontation am tongna ki badu dagi adai dagi koi dum hai ba ko re ko masi yaroi moi si mabuchen sengdre se koi dum hai ga lab na we also have enough video evidence me am le state police ka atopa forces me anga moi ga conflict tongna ba dagi di cookie gi armed narco terrorist group me am ga koi gi dolai thabi da su gypsy da laga kulai supply toromena drone footage tholok tana du mani na te chak thilak na san ne du ne oi da padong angjan na tau ki ba laikre anda da kui dana mujiri bang da sum u re ko aduna sigi por me am si loin lai rabani na moi gi sigi por sing se koi phajana accountable hen ba changi adu sai tu sar me ta na hai riba state assist ong na ba sufficient paramilitary central forces me am thazal len haibdu somda security advisor Kuldeep Singh nadi moi neutral force oina leibani na somma statement piri ni ani is on record nga tani so ani is kar mun chumdo no say now I think we can take this to the court oi pura sat pe yado ra hujik hanadi sum proxy oina leibani na koi ju kudo mithi laga hard evidence yaudam na we cannot take it to the court hujik ti moi ni gi on record statement leire solicitor na high business chumdoira security advisor na high business chumdoira isi Supreme Court na decide to biro isi koi haibum thokri bra so we are koi na soidana masi ki por me am si hujikti loinamak everyone will be held accountable for their own moigi duplicit or moigi deceitful statement moina nganga ki yane ana ba ngang yu am se Modi na ngang budu sungai re Amit Shah na ngang budu sungai re adagi di nahan ge na haiba June 18 da ada thongkiba statement du sungai re por me am se loinamak accountable ohin bangok chang e ko natragadi akoi gi stage da moina matam sangna akoi di hanade haire hujik lei be pochidi it's more or less like de facto president rule extension to wo chamane hujik lei be akoi gi state ki government city more or less municipal administration da area khar du torga mi maru oi ba law and order gi kari gi home gi charge di completely center na loi loksal laga governor na hujik overactive oi khalai ba governor na statement pi da executive decision yaw statement ngankhal lei ba kholei me am si so akoi da hanalen ba apprehension who is going to deliver justice to us because when your own government is doing injustice to you to whom are we going to seek justice kana da chalaga justice seek to do no haiban ba ano hai ba por me am jikti on record loinamak poche leiram na I think hojikti ai masi Supreme Court pau dadi amdang pura yengaga Supreme Court na kari haige habasi koi taba ara hoji pogi di moi Supreme Court na Manipur gi issue siga related oiba casing lawroi hadana lawdabagi poram delay but this is not related with the sigi local crisis ki wari nate it is between the moi gi on state ki magi state affairs dalai jaba solicitor general ga security advisor ga home minister ga gi different keno me am dunia kenaba me am dunia ko aduna akoi Manipur people na su hojikti PK Misrana thamaki ba wafam si we cannot take it very lightly aduga this is the hard most obvious akoi gi evidence Assam Rifles ki moigi duplicit attitude towards the indigenous people moina chumna gi moigi counter insurgency operation dugi perspective du khang yengaga moina international border si loinamak moina cookie gi maruena transnational koi gi chin cookie narco terrorist group me amagi moida free movement pithokpa adi moida coordination tawthok moida mateng pangjan ba logistic support pi ba haji NSN I am na kadi kamjong gi village chief na public statement holokhrabani aduna hojikti akoi Manipur people na Assam Rifles da cooperation pin na maram je akoi de sungai later haitare aduna atopa BSF lakpi ai then CRPF lakpi ai any Indian army ge atopa regiments in Lakshano but Assam Rifles don't deserve to stay further in Manipur because they cannot guarantee the security and peace for the native population of Manipur aduna masidi hujikti obviously proof tawre it is now evident aduna masigi pochi line sida
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ Okay, laiba ahongba mayam aduga particularly khenariba statements ngai batare masi yamna seriously lowba aduga masida yamna masigi observation ama thamba and probably koi court ta supreme court na chingbada masi chatpangam targadi hena kana ba amadi oigene habi homni thambiri se loina na Manipur gi damuta local arrangement aduga handagi adum masi koi masen hana sunarga communal violence thoga lakpani habi wapum phongdokpa election pangthobani na normalcy lakhre haibna chingma phongdokhiba aduga masi mayam si yanu gi damuta koi central force mayam thajali investigation mayam ama taholi SIT mayam ama semi haibna chingma wapum mayam thamba aduga supreme court ki oiba 3 judge committee resettlement and rehab na chingbagi mayam ama tawri the human right violation se thokna ba yani ngai mayam am pangto habi wapum ningarang solicitor general of India na thamgriba wapum se habatare adubu live wapum di koi election pangto the last election which took place a few months before there was a huge turnout which clearly shows that there is normalcy which has returned means lakhre maduna yam election uchare election duna haibu hamdune duna ina Manipur parliamentary constituency applicant tangtrama panda pangthok ko chima sigi apunba magi matung tarak pada pangthok khipa report sing du punjalaga 80.15% chada marifu kitang hena vote hada nagre aduga outer gi oina tang kuntruk to pangthokpa and report punjalaga 68.83% chada humpu mapan gi sang hai tare humpu mapan di phade do humpu ni pani mathak da thadagre hai tare ada thadari ba sina yengaga akoi madugi turnout to the yengaga Manipur sida normal lakhre haina yengadori bra habagi wahang nik keno da maduna maram oraga lakhre hab uchare haina it is very evident election held and turnout was huge habagi wapum ama international forum ama da thamame khwai chaw forum ama da kamai thambi matam du da di Manipur man election je pangtho bi gano Punjab amadi Assam gi 1985 ki 84 ki model da maina chahi ama lerga pangtho ko mai pangtho piyo na Manipur da haijaki natragadi Manipur da normal oire una nakoi mikhal pangtho ibrahim ki question se matam du already election gi notification thong matam da already Manipur miyam na hai bele reta adu now Manipur miyam na chingna ki ba harakani an haibaga hojik UN ki forum da hairage kamai thami be ujasat koigi to sana thambada Manipur gi issue thambada mana wahi amsu hairameba 2005 tagin hoji powder 415 million people say Manipur and other dasu 415 million people say laira badagi lokthore poverty gi mathak tar wange yam nungai re aduga akhoi gi haiba region city akhoi gi 22 languages leiba adigi 19000 dialects leiba suguma mayam sina sembagi masigi complexity am leibagi maduda resolution program bhona bada adumba leibai wani yam complex of situation ni adubu mi yamna thole complex of situation sida yam peaceful oire habi masida khoina negate towning base raja khoni yema tabda khwaidagi hojik prime minister oiba Gujarat prime minister gi home constituency oiba home state of Gujarat se yam low turnout oiba adagi khwaidagi chokhaliba khoina yam phariba India pumba pairiba India gi IT MPs leiba Uttar Pradesh se mas low turnout ne adubu masigi sida khoina haiba se turnout se karum kada yam gi hai kanda akhoi gi dependency se akhoi electoral process ta akhoi sida masi tawba sina akhoi je kan bidoini haiba gi masigi dependency madugi signal ne opposite ne ba moina hariduga akhoi na tholai sidi masigi system sida akhoi ma kan biu akhoi ma kan biu haina aduga yam chakhatla ba noi bo thadar su dakal leite thadar su dakal le kan Delhi ta turnout kem leite aduna sigi Manipur de la asopa state akhoi gi yam peaceful belam se election commission special campaign ta we thopiro wena Uttar Pradesh Bihar northern belt me am se campaign ta re aduga akhoi gi yamna khwaidagi problem le besing che aduga khenna bamna yam localize ori kai turnout si hen ne akhoi gi moi ka akhoi khenam akhoi de population handayeba sigi population je assembly da above 90% lakane ba masi je kai gun hakana yam localize oi population nemi aduna population turnout aduna factor ani ne amna population du oi ba amna crisis le basi ja khoi dependency ene ha tham dek bido si le aduga akoina masi center da akoina sum haiba se ngasagi UN body da khangde state da khangde amada masi realization kai legi ha matam da Manipur gi praja se fight to the gari bam ta pida oi haiba sima akhoi gi fight to da akhoi gi human rights hairasine akhoi ka sai ne nerve se human rights ying view Chhattisgarh irang to matam sida leader me se kare ge haige da akhoi gi own people da akhoi army thajalago loi operation tawroi hen aduna naxal movement lai riba akhoi India da khwadi wari bangana to sargan mari tong da basi India da khwadi wari se north east lai riba Manipur ne Dalit ne minority ne
minority se amna wai nupi su amna wai masi gi sim masi lekanda dalit ki movement gi mogi national movement se masi Chhattisgarh fight to se CRPF CNA whereas akhoi sida di mayam le khambira goni armed forces special powers akhoi ne khanari bse India da akhoi Manipur da insurgency movement se phajana thulak tigai matam da alum thamjala bane ba irang howdingai da gi yaduk yamna sathiba mi otpa mi hatpa adagi mi gi violation loimak toba 1942 da India gi quit India movement ta akhoi gi freedom movement to namthana ba British na thamgi ba do madure ke na khara sathiraga hanadi nan commission officer am ka pa yaram ba do sri nan commission officer icham chamba any jawan khangdi hawaldar khangdi ka pa ga mi hat pa phu ya ba gi close hapchalaga amoina sathi ba hapchali ni aduna in prithip da le ba lo mayam masi mayam sidagi masida sum yeng matam da khoi gi incident ama ningsing je ba khoi gi ngasai gi illegal immigrant gi issue leiba mayam se yes masida akhoi Manipur na kamai na fight to ge have se masi issue ama le akhoi gi human rights ngang committee gi lere ade atop human rights ki UN body mayam be human rights akhoi gi council lere masida akhoi gi indigenous people minority masi khanaba matam da akhoi gi Manipur da le riba mayam se masi indigenous people minority da kamai na move to ni aduna akhoi na sum yeng matam da atop akhoi ga sum khanari ba kangu singsina makhoi organization maming form to matam se indigenous palak gumba sigi keno si an push to weba masi mayam ja akhoi na kamai na counter to ni aduga sigi khagi sopam na ngrang akhoi gi question ya raise to ba ma ngrang gi da raise to kan da akhoi da akhoi illegal immigrants akhoi na kamai na deal to ge have se masi gi question to raise to weba na se India na kamai na Manipur regard to Manipur akhoi Manipur na koi mo se tan thokini khoto khini ka have kan da musu miyoiba amne ba miyoiba amna akhoi na kamai na tactfully to gani have se akhoi international forum ma da Manipur gi civil society na yam human oiba mong da akhoi gi leiba political situation sira kamai na deal to we have do madusu issue ama ni have thamjage aduga issue ma akhoi na sum raj akhoi na sum yeng matab da ko akhoi gi Manipur da Indo akhoi gi second world war da Japanese mayam si ko Japanese mayam si ba kan se moi gi sum la pa kan se moi la pa kangu se sum chamina ba khomina ba adigi moi dead body thi ba khop sum to ba moi khra sum chamina se moi na hai ba da akhoi se yang wai lak ba da kai no da moi na hai ba 60000 gi above ta kram no 1 lakh ko hai ko le sirim masi gi moi gi kai no mayam families mayam masi lak ni ma khoni ma mayam le ba sing se akhoi se lak pa ya de akhoi gi India da le ba nga sa akhoi Manipur le everything fight to dia de hai ba se India government ma phani kuin akhoi se foreign lak pa ya am de da samna hai ba da ai gi ka no ma hoji ka no onge African ka no ai hek thang na ba se African ka no onge akhoi neighbor ma ko ma se lak ma tam da ma se akhoi se le ra ga nongni le ra ga ma se ka no da kolkata le akhoi kolkata chalo unai ba kai gun ha ka yam ko le ya ba hoji pudi amuk khara kom thore ko suman to da akhoi gi on Manipur da invest to ga da ba suman la ka do me sina thing ba aduga illegal immigrant akhoi da awa ba pi ga da ba Bangladesh te gi oi gara aduna India na akhoi da local policy me am se akhoi gi anti people de habi aroi ko anti Manipur anti people of Manipur oi ba anti minority oi ba anti native people oi ba anti indigenous people oi ba sumba policy me ma local hai ba se akhoi collectively fight to ba darkar oi aduga masigi se da akhoi na collectively fight to collective will lam chu changi collective wisdom am chu changi message akhoi gi message da mayam na se haini ko civil society ka de se unity am chu changi aduna unified toraga akhoi gi sigi tangkak se akhoi na hojik thengnari ba tangkak se raj akhoi se kyam chena maru oi ga ha matam da future generation na nainaga da ba generation ne akhoi ai chei tari khudam matam da namirsi machi manaw na kari tawi adigi Beget Chandra matam da Brahman loksum da Beget Chandra na kamai na fight tawi adigi 1891 da machi manaw khana badigi British na loksan ki haiba tumai na Manipur gi tangkak amada khwai digi luba da ngasi akhoi phabin nari be chilaw mayam Manipur ki stakeholder mayam civil society se kari mai na fight to ki haiba se generation na nainaga bani aduna akhoi gi generation se matanjana pi bani opportunity amani collectively fight to si aduga wisdom aduga with a sense of sacrifice mamang thagchi na tam okay mathang ji ai ozan roni da lakcham ozan roni ngai election gi batang du yamna interesting oi bo wapam koi uja SATYAJIT ju thambi khre aduga uja thobu nu thambi khre tare hari wapam ji ngai gi mi turnout yam wang je have tare hande ki lok sabha mi khal se turnout yam na wang ba valley de 80% aduga hills ki in outer the 68% tholok pa have se yam wang have ne madum na takpadi koi sondari normal se la ena ri tawri ne have tare aduga koi sondana panari chen masina discontentment hai tar mayam jena discontentment ama show tonab gi dam ta uthonu gi dam ta mayam se vote tha da bole thona rakpa na tragana probably sigi voting sina maram oiraga sigi lengak sida koi gi message hi honba na tragana koi hujik lai ri ba
अवाबसिदी लंबी अमगुमा फंगद्रा हैबगी वाखलोंदा थोलागा बो थादन की ओइना लौना है तारे अदुगा असोंगी रीडिंग दना सेंटर की रीडिंग दना कोई सिदा नॉर्मल सी लाया ना उबगी वापम दोंग सिदी मयक सेंगना थमले सुंदा इंटरनेशनल फोरम दा अदुना स्वाई एरिया से दंग साइ रिकमेंडेशन हादि अकन ब रिकमेंडेशन म थाबी व हैबगी इंडिया लेंगा त थाबी हैबगी वापम म पल्ली है बतारे अदो रिकमेंडेशन से कोई यूएन ह्यूमन राइट्स की करम कोवेनेंट नत्रग इंटरनेशनल लॉ के करम लॉ सिजनरगा हाई रिकमेंडेशन थारक तुनो हैबगी हम लूब सिचुएशन हम लेबो मालिक एनो इंडिया ना ngरang कोई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कोई अटॉर्नी जनरल में हम से याम फजना प्रोपोजिशन से थंग रहता है अरु तारगदी हुजिक लाई वाफम दी करम मोंग द रिकमेंडेशन आकदुर के अहोंग एनी स्टेटस को सी उबो फंगबी बर कमाई थमी बे ihan han bada raj na hangbi election matang sida ida Manipur da miyam sina vote yam thada bagi trend ji handa ki dukuk nati haitare right India gi average yengu da Manipur is one of the highest yes voters turnout like bus state amani haitare assembly ki boiro ma boiro assembly go ro adu MP da khara name ya amana adu handak ti MP da su name gi de maroina tampak ta yes adu da masigi reason se hekta pi bade lui adu bo ekoi election se electoral process yamna clean way process am di oidana adum lai haitare masi one reason aduga handaki election sida miyam sina yamna thawai yaw giba man ba amakak lai giba si karigino hairaga di anti incumbency factor am lai hanrauze maram aduna akoi youths miyam diaspora miyam si election de yam thawai yaw kiba social media gi platforms gi election de present season akib je koi howi haitare adan election gi result da so akoi na miyam na lai giba anxiety de election gi result da anti incumbency element de dum ure haiba tare maram aduna handaki oina di atopa gi duna kona akoi neinaraga su handaki oina di it was more of an anti incumbency current haitare aduna turnout si adugi factor una maru oina aini jengzabada opposition party amna win tawi haina yamna uba budi handiki election gi winnability zi anti incumbency na pibani hena adu voters inge participate to ya bagi environment am create tore as all voters or most of the voters are participating in the electoral process it means there is a conducive environment a peaceful environment a normal environment therefore they are coming out and casting their votes adubo masigi wari se laga di aikoina tampaki oro chingi boro chingda 70% yobunati haijari bako aduga tampak ta 80% gi maya da leri sisu ko relief camp da bot hadaba pamjagi daba bot hadaba yauzuroi haiba aduga bot hadaba exercise phangi daba yam lei haitare maram aduna aikoina india gi democracy da di gi majoritarian keno ma yawe khudamoina first past the post system ga hainari ba akogi mi chama da 80 sina bu yaraga de 20 gi significance leita ba haitare adu masigi logic simaksu yamna effective logic amdi nati maram di chingda 30% lakri base tamdana 20% ama lemhori base gi question su dum leini haiba maram aduna election gi exact explanation ama karigino haibasi pc haragadi ngasa hainari ba mayamna anti incumbency factor amalai anti incumbency factor do kare mine only haragadi election result ure aduga mayam se normalcy amagi urge laiba normalcy lerame haiba target anti incumbency factor se leram da biya masima akoi ihan ma thamjege recommendation gi matang dadi akoi ge HRA ge ibang widari recommendation PBU haibani recommendation PBU haibase hin tawsidi international gi covenant international gi yanagi basing duga bharat sarkar na basiga ani si inconsistent khara oiba thengnare masigi si manipur gi context da boiro atoba india gi mafung gi context da boiro maji chanana thabok tobina bagi recommendation tobi haibani maron human rights protection gi damakta particularly armed forces special powers act amazung asai gi prosecution sanction pirak tabugumba case lakpa aduga asai gi professor christoph na hairiba akoi gi leriba situation si extraordinary oiba mong di hena sathiba mong manba moment thengnare ga na man hairaki base HRA na kudong madugi reference lauraga india da akoi human rights protect ogadabani haibasida hanadagi sulai ba deep to the khari enhance to ba da pressure pibagi mami du tai aroi bada akoi gi karamba international covenant gi wafam no sai ras jo haibi ki bodu da akoi na yengjari badi ngasai gi ICCPR ji maru 9666 ui aduga message fair trial to ba against torture adedi religious freedom secularism sigi wafam mayam se chalaning wagi aduga hanaki report hogi CSO gi report sida pukhat pajida kanne yaw rising asai gi religious institution mayam
protection piba ngamaktaba si wafam si dum yaw haitare maram aduna on the whole yeng matamda recommendation ye wafam ji laga di Manipur gi sei the coexistence ki wafam si yaw aina report si pa matan submission tawida and Manipur gi multi ethnic oiba si core si manghaning da gi mami su khara handaki achare gi ibab ji tai aduga finally ngasai gi solicitor general na hai gi basida di ngasai gi akhoi gi Manipur da ethnic conflicts yam san lari hai gi narratives ri khoi debunk to butai maran there were phases of history when we really had a very amicable relationship ko akhoi nukshinan lai bai moments yam lai ki aduna sigi hana marakta yam khana ge aduna hoju khana gadam ni have logic siri invalid way sigi khoi yabum thokti en thamsi okay matam sang na khoi gi ethnic violence am lere have gi wafam du haukiba khoi gi mamang chege 2023 gi August ki tang mapan da Union Home Minister Amishana mahang na pikhiba maki minute kunthra ga ni thoiram sangba Manipur gi matang da have tare atai punjala gudi pungani mung ne adubu Manipur matang da specifically ngang gi matam da Manipur gi crisis si adumak matam sang di history am lerak pa 1992 gi kuki ga naga gi class maitei pangal ga class 1993 aduga 97 98 gi kuki paiti gi class na singba historical report ma ama masi khangu mathau tai matam da thoye dan hojik thokani haiba na te adu masi khangba history ma khangma matak da haiba wafum si Union Home Minister matam da mak tham kharben to very recently July gi tang ahum da prime minister na su amuk madu mu repeat tor phatar Manipur da su makal irang mayam thoye therefore su irang mam se control tawn ge tam as many as 10 times gonna PR phau tham gi ba lai re haiba gi aidi makoi gi matam dari thamde atai matam na thamami haiba gi hadi irang du ler man maram oiraga haibi wafum na sing ma thamajina maram oiraga ngasi somu UN da akhoi message ha de ge aduma khanara lakpa aduma violence ki history leiba adusu ethnic racial violence ki history leiba state amani maramaduna this is very normal they fight each other once makhoi marte yando khai lag matam marmata moi khana bathoi aduna very recently in the recent past some violence happen and yamna normal oiba mong da thame so therefore don't take it very seriously human rights ki violation thodo na laiba nate ana armain pinning ba message male have tare atu that is not the case aduga Manipur se yamna normalize oi mongda akhoi masem pumpu da phunara laiba sisu yamna normal life ma akhoi gi for the last many decades we have been fighting each other and this is our ways of living this is our culture haiba ma project tauna ba parliament ta and even UN da phongdorok pasi yamna live activity aido aidi sumaina haining adi this is the result of being part of India okay pre-independence da khoshi leite pre-independence da sigi matung tar in fighting the post independence da di moina set torok pa moi gi India gi yamna caste system class system gi sigi keno mayam sin division mayam sin na akoi masen si different entity mo loi uhalak pa man ba ethnicized torok ba administration sigi mo mayam sin na communal tone pisal lok pa henman badagi sigi conflict mayam tholok pa ne ba it's a creation of India gi own system du na akoi da penetrate tawsal ko pi bane okay adu to justify tawse okay post independence ki adum laba policy program hai tar lenga ki center gi madun maram waraga Manipur da sum makal gi ethnic classes mayam irang mayam se lakpani otherwise we have been living together peacefully sometimes Lavinaba Tarik the Imung the Sumachana Paba, no another Kanam Yoribani, but that doesn't mean that is their ways of living. Madu Makogi Hingbagi Punsiro Nana, Madu Parlamenta and International Forum, UN the Tambaduti, Langani, Madu Pagi, Nati, Habagi, North Sedangasigi, the Manipur Files edition, Sematang Shalish and Jargi Sigi edition, Subumakumpan with the Makta, Penalist Homoporo, Stamukana Tachaponusi. Appreciate your joining. Learn a Yamir Punamusik edition, Sekaram to Vibuki to 1 social media handles in the joint of Viraka comment Amadi. Feedback tha bhi rupiya gane. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Khurumjar.